Unoy alam juga kan hun kinonya akali teres ki baju yang halat kriyo. Uba war ula tertenge eka sorkar jela. Bakalasya klem ki kendon ban kamai ki teres ki banabar jela. Heri ki trai jela pat kimsya watang ban yang ki surok ban thep iki pasenjar. Ulong baka sorkar kare ban perkhatlang. Bahkan pensangi eno iki kali teres ki bawan kit nabar. Kenang ban yolang ka kamai ki trai ri trai muluk. Susu uba war ulong ru bakilong kum kinong krong. Nakamata ban im ki kun kiti hayi hasem. Hari mentah sya ikin lik bela. Da kabakran banyauru, bamenta kini ino iu steering, badong baka sorkar kan aino haki deka suloi, bakin lagi yadai kipai ba syakat hain kaput. Kendia tebak yang kata kajing ya kamai dugi ngikum ka krup jong kita driver turis lagi ba running ni ba yai belan man kasi nang ni sagari kana ona kari kana sidu tabang yo mo sa nongpo seberni sa kohati jorabat kalong ta tabang yo sa boy bong sa kalong bangin ngong ya kamai kaji tingim langong namar ni dai tang driver ko sibelan hasurok on road ka ni tapa senjar mo dai bangilet na kilo ki stan na kilo ki line ngine yang di don kisni bang yo don kisni bang im yo ngihap jaki kong habang ipek pat kawe bang itu ampun papa bang ipek ikali ki bana bar pat kali ki bana Asam na West Bengal na NI ke kamajoki ban yangi prasnong ka de ke jigjur ke jing kamajoki upre na bar khai ke perthai yuan hapu ka jalam khalaya bangungan sangtai bangungan sang turis buk dak kali jong ki ban na bar jela jongi dak kali Asam kelas selinut ya ka sora ya ka daupi ya ka mau senram ya ka than lum jantia sitai ka bangi prasnong hani pat baya ap man ya kamai na kita turis di bawah nabar nyihab ban ya kamai no tangkum kita ki kali lokal tang nang ni sekilan boy tang nang ni siki po umsling po perni po nopo ngimyo tingi ku awan kerpat ya ka sokar la dalong ka bala we gelate sobha pen stop no ya kinu kali di bawah kit turis nabar Porque stop na akilo ng station nang bamangiru kita jalan ini yo lang kan ya kasir bangin ya kamai bangin ya lek jalam ya kita turis hakaju kapor bangin long kum ki driver hakaju kapor bangin long kum ki guide ki mo ikan no ki brig banabar to sultanat bangin ya kindu ini ki driver lokal ini ako jela jo kastir de khalaya ini dai di brig banabar itu no driver lokal driver ubal yalam ki balong guide ki yalam lek turis spot dia har Asam sudah intip dia benar ini ada kita kali Asam sudah kata kau bang itu apan penpau sah government serta ini lalu pinong percaya kali tiba kamai pinong kamai kuno kilong di kamai laglong tiba kamai double obdau kamai ngilong tak pinong percaya sama kawai itu tolong bangide banyak tuli para driver khasi lada udah kau badan hak asation ne kada dai mangi tiba siya balanya hak on road gede ban ya keli ombangin ya bisni leng apa ya hak jingong khasi para kai bali khasi jongi par tetel ladang ibam ni balanya surok itu badan hak lan di bisni yang kata kami sim bisni kam itnat nomor para khasi ladang ilik kamai sabhoy ning ilik kamai sijantia ning ilik kamai sulu kane gejala jongi kada sindaw kasi apa jongi nilaban ya kamai nomor ngidai kali kamai ba kumpi don ki ba kantor ki ba ana ya kamai salah sinong lajang wan ya kamai tang sakata kalan boy ni yala dengi ong ni ka oleh dia turis perwi ni lawan kamai hanu dai bang ni ya kamai tang angta sinong lajong ni tang hani silong makiru ki haba perkan makiru haba kiwan sani silong ti kaneru kada jaka jongi bang isa ki driver go sahne go hani silong kamdai ban suya kena para khasi gitu idon di driver lokal ki bang badai nangi ki live state badai na kita ki turis live state tabak ki kamai lokal hang silong ki kamai kumba kamai tang nang ni mauyong ni sedam saj kawai ngong ko abad ong ki driver lokal balada ka bosau ka bamdonkot dan slah ka bam siu ya katak hak sarkar kala ban kamai sahu ka bamdon road sanu had arbaje kala perta mauyong nadu peran sedu mauyong kala banglun ka bamdon road samoyong kimyanut ban le ai ti sebab para kalirit para ya imja wat bisni ya kajika majungi ngingin thebe upas jauh pen aburu di kimolaru ngitheb pen aburu na pamru ngitheb nomor belai kadai ke surak ba kadai ke highway ni kelaman pen di stop yakina po stand dulu kan nga ong kawai ke timpa para kasi ngimdai ban ya bisni para kasi idai ban ya teli nomor haba khadu lada bukhar nang ni untuk di pasdiap nang ni sepati tangsis pa ngaro por takoi nomor belai bukhar ya tangkap dia uladian ya kapan lagi hidup perhan
berhad dia tak habis tak dia. Rehi pa handi ni hapal tek dia ulang. Kim pa kamay lokal kim. Di ba kamay hastan kim. Ni ba balay ni balay ni dia lang. Sama tangkau itu bang kuah bang bang niat tuli para kasih ke niat tek. Ya tuli lang minta ke mangilong ni driver turis driver lokal. Ya dan nilai seman lagi turis spot hanono lah slide kali west ko lah slide kali es. Bundan jaga we kali ML jeruk haj umdon utau ML 10 umdon ni apa bayo nanti ni suya ya adjust ke timing subuh nanti lami arlai kali sekali kenapa ini ya adjust itu lapoi semula ni ni yang ke tambah longka tak jing pakalong bak ya bisnis segini driver stante ngintip balik ke bisnis yang apa maki kilabi yang nalan balik ke bisnis yang ubaya bam nasurok tanya kata apa kan kau para kasih buat beli banyak bisnis namar karena pinanya bisnis para kasih nang ya himangi nang yo dong nang yo baru benabar ibon kita bayang asisten itu di standby itu bukan ke ibadan hastan mo ngam keno ya ngam kento ya no tambah ngabang apa i comment di comment hielek kamai salajong senong lajong wan kamai taksi thai boy driver driver taksi keno bawa kak permit license tambah kia kamai tangna kari khana semoyong sedam tangkatang apa benar dapat ladap bisnis yang perkara pelakari kaliret kumdoya ka bosa ko bagdang tamban si tak sige gimla panya bisnis gimla panya kendang gimla panya pai ha ya pai kanembar yu registration yu bosa registration yu kan private tau ha di kunta di ayangi panya kamai ke permit ladangi ya kamai lang pia bisnis ladangi le kanu kamu bisnis ya kata nomor 1 ladap kuah on ban yapda kisun nga nga umpan nakabanta ban yapda kisun nga nga sa baik ya kisun nga ay nga kasuloy banganay panyadayak sudah pasiap ke riba kajaj beriu hak tan berat nomor hak tan berat ikan thai kena sulung kena ilong sa ban ben yuki pintai kan sabab hai ye salah pangap semukro selangpi saya baru khat thai ay yang driver running tibangi dia bisni baru khat ngin ino ekali yang steering penbiang yang tetap ini penyedak ini siapa juga dari bat jauh kerja tadi. Ini lepas pemedia. Pada kiwan pun ngimkong orang. Namar balik ngik pun yang pendistop yang ini long campur sia adjust time ngim pendistop. Yano ya kaslo jojo yano yang ane kum kita ki driver tiba tip keburom ke akor. De ban driver ko tip keburom ke akor mo. Namar ngi sakri ya kah? Sakri upai ba. Ladangi nyimpen iya ke jinglong babha ubri ru yang unsur tenan ting habe pen iya ke jinglong babha mo